reka nizere ko umeze neza ngo ikaze hano kuri The Sport Move. Umukino w'ikipe ya APR FC urangira ari igitego kimwe kuri kimwe, ntabwo bigenze neza. Rwari urugendo rutoroshye rw'ikipe ya APR FC, ntabwo bikunze ko yakura amanota atatu hariya mu karere ka Rubavu ku mukino bakinaga muri ikipe ya Rutsiro. Gusa ku kijyanye n'imisifurire turaza kugikomozaho neza hagati muri iki kiganiro. Gusa turamanza turebere hamwe ese ikipe ya APR FC ikomeje kugenda inganya umusubirizo bipfira he? Ese nubutoza? Ese nabakinyi b'ikipe ya APR FC babura biri gutuma ikipe ya APR FC performing? Nibyo ngiye kuza twinjemo neza gatanu kuri gatanu, ariko reka manze nkwibutse wo tarakora subscribe kwekora none ubundi tukajya dukomeza kugenda tubana neza gatanu kuri gatanu. Yari ikipe ya APR FC yari yagiye gukina umukino wayo wa kane muri shampiyona, gusa wari umukino wa gatandatu wa Rwanda Premier League. Wari umukino ukomeye warugiye guza ikipe ya APR FC yari ifite amanota 7 ndetse n'ikipe ya Rutsiro iri ku mwanya wa nyuma n'inota rimwe. Gusa ubu ngubu ubwo banganyije ese igira amanota 2. Wari umukino ukomeye ku ruhande rw'ikipe ya APR FC yatangiye ifungura amazamu ku munota wa 32 uwo bita Denis Omedi kuri passe nziza ya Hakim Kiwanuka aza guserebeka umupira ugeza muri box. Igice cya mbere kirangira ari igitego kimwe kuri kimwe, nubwo ikipe ya Rutsiro yaje kwishyura ku munota wa 42 gitsinzwe n'umusore witirira ikipe ya Rutsiro cyangwa se uzwi ku izina rya Rutsiro. Igice cya mbere cyarangiye ari igitego kimwe kuri kimwe. Gusa ikipe mu gice cya mbere haba ikipe ya Rutsiro ndetse n'ikipe ya APR FC zose zageragezaga kugenda zishaka amahirwe yo kuba zafungura amazamu, ariko ntibyaza gukunda mu gice cya mbere. Mu gice cya kabiri rero amakipe yombi yaje ashaka kuba yareba uburyo ashyiramo igitego cy'ikinyuranyo. Ikipe ya APR FC iza kugerageza uburyo ku gitego cyaje guterekwamo na kuri assist ya Barafinda ahereza Yunus aza guterekamo umutwe mwiza. Gusa baza kuvuga ko yari yaraririye umupira uza kurangira ari igitego kimwe kuri kimwe. N'umukino wari ukomeye ku mpande zombi. Haba ikipe ya Rutsiro yashaka kuba yamuvinga ikava ku mwanya wa nyuma, ndetse yashaka kuba yakuraho history mbi y'ibitego 5 bya sezo ishize. N'ikipe ya APR FC rero yari maze nabwo itari ifite umwuka mwiza hagati yayo, haba mu buyobozi ndetse no ku mutoza ndetse n'abafana no muri ekipe muri rusange, nyuma yo kunganya n'ikipe ya Kiyovu ubusa ku busa. Wari umukino utari yashimishije abafana ndetse n'abayobozi, babonaga ko yari ikipe ya APR FC yashaka kuba ikora ibinyuranye. N'ikipe ya APR FC kandi yari yagaruye bamwe mu bakinyi bari barahagaritswe, haba Daudi Yusuf ndetse na Mamadusi waje kugira iminota mike akinamo mu gice cya kabiri, ubwo yinjiragamo asimbe Togwi William ndetse ntiyagira match navuga nziza cyane, ariko navuga ko ikiza nuko abasore bagarutse. N'ikipe ya APR FC haba mu kijyanye n'imisifurire itemera ko yasifuwe neza kuri penalty bahaye ikipe ya Rutsiro kabisa. Urebye ku mashusho bagerageje kugenda bareba ku mashusho, ubona ko ntabwo yari penalty ngiye mu mboni zanjye, ariko ndizera ko nawe wabonye amashusho bigaragara ko nawe wabonye ko itari penalty. Ntabwo yari penalty ubwo nyuma y'uko ikipe ya APR FC yareze kuri Kiyovu kuri penalty ngo bimye ya Denis Omedi, Ferwafa ikaza kubabwira ko ayo mashusho ntayo yari ifite, bakaza gutanga ahubwo bakaza guhana baburanaga kuri penalty bimye ikipe ya APR FC ku mukino wa Kiyovu, ndetse ari nabwo bahanye Ronald Sekiganda bama ikarita y'umutuku. Gusa kuri ubu ngubu kuri inshuro ho ntekereza ko Ferwafa sinzi ikibazo cy'imisifurire kigeze aho kirenze abanyamupira bo mu Rwanda. Umuntu wese ukurikirana shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda, nta kindi kibi kigiye kwica shampiyona. Mwagerageje kugenda mukora byinshi, mugenda muhindura, mushaka abafatanyabikorwa, ariko ikintu kijyanye n'imisifurire rwose mushaka ukuntu mugikora. Gusa hari zandani zivuga ko nubwo aba basifuzi bashobora kuba bari kubikora bigira nkana, kuko ngo y'amafaranga Ferwafa yabemereye ibihumbi 100 basa nkaho batayabonera ku gihe, dore ngo nk'ay'uku kwezi cyangwa se nk'ayo muri iyi mikino ishize ntabwo bigeze bayabona, ngo ari nabyo biri gutuma abasifuzi bashobora kuba babikora nkana, bigira nkana kugira ngo base nkaho barimo baratanga message. Ariko ntekereza ko atari cyo kintu cya mbere cyaba kirimo kirema abasifuzi basifura nabi bigeze kuri ubu rwego. Ni ikipe ya APR FC navuga ko bitewe n'iyo penalty bitumye itakaza amanota 3, igabana amanota rimwe ndetse n'ikipe ya Rutsiro. Ariko ni APR FC ubona ko ku kintu kijyanye no gukina APR FC irakina nabi kuva
kuva uyu mukinnyi Memel Dawuda yavunika, ndetse ukongeraho n'ibura rya Dauda Yusuf nubwo yakoranye imyitozo na bagenzi be ku munsi w'ejo, ariko ntabwo yari ari ku rupapuro rw'umukino kuri uyu munsi, ntabwo yari ari kuri liste y'abakinnyi 18 bagaragaye mu kibuga. Bikwereka ko hagati mu kibuga ikipe ya APR FC irarushwa cyane. Ni ikipe ya APR FC wabonye ko umutoza nko mu gice cya kabiri yaje gukora impinduka, aza gukuramo Pacifique wari uri kuri nimero 6 ndetse aza kongeramo rutayizamu, aza kongeramo Mugisha Gilbert kugira ngo arebe buryo yahita switchinga mode agakina 4-4-2, ari nabyo byahise noneho biyica hagati mu kibuga, kuko nko mu gice cya kabiri ikipe ya APR FC yaburaga imipira yo ntabwo yabashaga kuzamukana umupira ngo yikuye muri defense guhereza imbere. Hari Ruboneka wese uza kuri 6 naye ntabwo byakunda, ko Ruboneka yasaza kuri 6, witwa Lamine Ba aza ku 8 akina box to box, noneho baza gukina nta nimero 10 bafite, uruhande rumwe ruri guca wakimukiwa no kurundi ruri guca Mugisha Gilbert, noneho bari kwatakisha William Togwi ndetse na Dennis Omedi, ariko nta musaruro byatanze. Ubona ko ikipe ya APR FC idafite umusore nka Dauda Yusuf uzi kwambukana imipira ayikura muri defense ayizamukana ayambukana muri mediane ayitanga kuri abantu 10 ndetse no mu mpande z'ikipe ya APR FC, ndetse batanafite na Memel Dawuda, tukongeraho Shedjibri Watara umwe muri ba rutayizamu. Ubona ko ikipe ya APR FC ntabwo nta kinyuranye cyandi makipe. Yego nibyo ni ikipe igerageza gukora icyo navuga ishora ku isoko ry'abakinnyi amafaranga menshi, ariko nanone wagera muri shampiyona ukabona ko uyu mwaka ho biratandukanye cyane. Ni ikipe ya APR FC iri hasi uyu mwaka. Yego reka tubyegeke yuko ikipe ya APR FC nta abakinnyi bayo b'ingenzi badahari, ariko ubona ko APR FC y'uyu mwaka iri hasi cyane ku buryo bugaragarira buri umwe wese. Gusa ni ikipe ya APR FC navuga ko inganyije umukino ikozwe mu mifuka, isatswe nabi, kuko bahaye ikipe ya Rutsiro penalty itariyo. Gusa n'ikipe ya Rutsiro ntabwo ari ikipe navuga yakana cyangwa se ikipe ntoya iciriritse biranga, kuko ni ikipe ya Rutsiro nubwo yari iri ku mwanya wa nyuma, ariko ni imwe mu makipe ugiye kureba bafite attaque nziza kandi igerageza kubona ibitego. Yego batsinzwe n'ikipe ya Rayon Sport, ariko bari bagerageje kubonamo igitego, batsindwa n'ikipe ya Polisi 2-1, bagerageza kubibonamo igitego, batsindwa n'ikipe ya Gasogi 3-2, nabwo ukumva neza ko bari bagerageje kubona mo ibitego, ariko ni ikipe ya Rutsiro ubona ko ifite akantu ko kubitoje amahirwe menshi. Ngiye nabonye bitewe n'uko nabonye umukino, ikipe ya Rutsiro yabuze amahirwe menshi, kuko nko mu gice cya mbere ahantu umwata ku ikipe ya Rutsiro yasigaranye n'umuzamu 1-on-1, ariko ntibyaza gukunda umupira arawutera ujya hanze kabisa. Ubona ko ni ikipe ya Rutsiro nayo yabuze amahirwe menshi cyane. Ubwo ni ikipe ya APR FC iri buhite yitegura derby zaba ku itariki 8 hari muri stade Amahoro, ikipe ya APR FC yakira ikipe ya Rayon Sport. Ni umukino uzaba ukomeye, gusa ni umukino navuga ko ngiye mu mboni zanjye bitewe n'ukuntu amakipe yombi ahagaze, ni umukino utazaba ufite abafana benshi, ko nk'abafana b'ikipe ya APR FC bashobora kuvuga ati APR iri muri mode yo kuba, cyangwa se Rayon Sport ifite mentality yo gutsinda kabisa, ishobora kuzaturira byinshi bigatuma abafana ba APR FC bagira ubwoba ntibaze kuri stade. Gusa niba uzi ko uri umufana wa APR FC kuri derby ho ntuzabure, niho navuga ko amakipe yombi agomba guhagararira, kuko abakinnyi barimo nka Dauda yo ntekereza ko bashobora kuzaba baraje, ndetse na Shedjibri Watara ushobora kuzagaruka nyuma y'icyumweru kimwe.